Seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi Mwenda Gataya na kuromba atongoria bangi ba kaunti gutigana na siasa na Antoni au kuingiria kariba kaunti mawira na njara babekire kagitaga campaign bobo bwejete ntukwinkai ya kinyuma MCAs ba kaunti ukuga bakagwa tambaru mubunge wa Chukegamba Ng'ombe Patrick Munene kurira giti kya ugavana kaunti iu mwakeneja 2027. Mieri kathumba nyuma ya Kenya kweba kithurano ni gituku baria bathurirwe kwambiria reguru kirigite kia rais mpaka ndi kirigite kia MCA bakionekanaga kwibangania na kwambiria ipindi biao bia meketano ta seneta wa Tharaka Nithi Mwenda Gataya bangi bari kirigipindi kia jieri ta gavana Muthomi Njuki na bangi bari kirigipindi gia kana ta mujumbe wa Mara Kareke Mbiuki. Siasa jaula gatongere kaunti ya Tharaka Nithi nyuma ya Njuki kweba obisini mwaka wa 2027 ni jionekanite kwambirwa MCAs bakionekanaga kwambiria kugwata mbaru bande jao mwanya. Ni ndamenyaga mukuru yaгаturutira wira twamwita wa kithomo ende muntu no amabarabara muntu na twigire waroje itukana na ndebeto wanarega ndo bakuromba ite bibi nene ndo kuri ndo bakuromba ite kwa uko Tharaka Nithi kaunti arambirire njero ndenda kuruta wira na ndamwira mushimwe ruta wira ndo kura cia ngabara kana seneta kana bibi inge bionde biromba kwa ibyo bokagitata tibyo bokanenganira kura kulingana wira mtarutite sisi tutakaa nyuma ya mheshimiwa Patrick Munene kama MCA tumutetherie wira yo kuruta tukiruta wetu tutongorete ngabana wetu Muthomi wa Njuki tuwafanyie kazi lele Gachagua na President Ruto mari around kwa wengi megara magitwira kama gukuria patu angate mjumbe kago koruga tuka mjumbe rengi kago wenda koruga tuka mjumbe rengi to mwango koruga bantu bengi maswaswaga riu antu bengi makuthiurukanga uko bururi wa Chukegamba Ng'ombe takagote mwene mwana mumerengetie to ya kuthongera Chukegamba Ng'ombe maburi kuthongera through honorable Patrick Munene toba wake abunge bangi ni bonekanite kugwata mbaru mubunge wa Mara Kareke Mbiuki. Aidha seneta wa kaunti ino Mwenda Gataya amwe no lwalonga magiti kia ubunge Mara Gitonga Bongo ni baurikia tongore babairo MCA kwewa ni siasa jema kwa ngiri jere na milongo ere na mugwanja na kwerekithia metho mao kiri kuingia dijia ulia baugire bakaingia kenda badhurani aringi kura ba kaunti ino. 3 months down the line antu banjiritia siasa na ingwetikania nti kwenda utweka pate tu politics uche Tharaka Nithi nkona antu bakianga bakua 2027 20 what have you lakini ni ndiri seneta Tharaka Nithi mwankatha ino nti kure kinya kurothera antu mamba ndaberia nkabarothera kunde na andore antu Tharaka Nithi na thaino ntira nafasi ya siasa bara bakoromba kuri barombe lakini tiwethega na thaino kuri muntu wina muwango wa antu thaino koromba kura kyakire o thaino na antu bare marandu no antu batunenkere marandu tareke kene mwerwe nana batwaka marandu mawira na thaino muntu kwando muthura ni yo MCA ni wingavana no muyumbe na make sure kwamba mantu marera antu akabarothera na abarothera umembe 2026 2027 nara irantu bamba kuthungutha na kuiba koronti bakoromba aune ntietegeria kana mbuga ndomba wa accept kwamba wewe tu na siasa is too early for now nimbigo tanto bakiaria maundu ma siasa na bakionanagiria ite fulani ira bakwenda na gutena makosa ego nto is a democratic right kana ni mtu etutekeretwe ni sheria mtu kuagitekera kwenda lakini kambuge thaino te thambega jia kuringa siasa wonto thaino ninde turathiririe meri 6 kuma tukuthurana kogu antu baria bakuga ni bakwenda ite fulani kintu kirende kibaromba ni bambe parutira wananchi wira tuambe turutira wananchi wira then campaign keja kuma 2026 goto bakithuranga 2027 so thaino kwambirie kuga ngam ntona kwenda gite fulani kana gite fulani gatuketha tukithukagia nyamwira arrangements irajio ina president akuga niturutire antu wira kuringana no lwalomba giti kia ubunge Chukegamba Ng'ombe Muthomi 10 gutina thina no ikwa na siasa kwambire kuringa siasa no ntonto bobo bukaka nyaringi kura kwimenyithania wega na balaba kwenda kubatongeria na mbugie ndikuona kwina thina moine aturaga kiuga siasa mbaya maisha mbaya na gutina thina nkoneribo ya ntumu makoromba itici ngavana makiambiria kuringa siasa mapema ni mathiuruke tutikwenda gukagira ndagika cia mucho tukathura muntu tuti mwici ni twendo ethura ni Kareke tukamwona onu akauga ni akuromba giti kia ngavana
twikara miaka 5 tukiuragia karekia ruthire tukamuringa msasa wethura ni gitonga njiji akuga na kuromba giti kia ngavana tukamuringa msasa tukona na atia miaka 5 wethura ni mheshimiwa wetu Patu kuromba giti kia ngavana miaka 5 tukamuchwiria tukamuringa msasa kugwa ntumethwe makuromba iti matigetere ndagi kia mwicho nimambirie kuromba iti wa tene nitudwe twina antu wengi makithiurukaga mwananchi umuthi gakurira mwananchi ena arambia chukuru guti muntu akuona mwananchi ena arambia ndwari guti muntu akuona mwananchi ena arambia indu guti muntu akuona nuntu namo wanasiasa nimebithire makone kana arenge kura ikigitatia ikiendekana Amwe ogwe ititen arugo na kethirwa na siasa bakambire kuromba kura ile mapema mwikali wa kaunti ya Tharaka Nithi nowe agatwetua lano wakathura nya kuromba kura tene tiguga mwananchi agakuthura niyo narombire kura miaka 5 na ntathurwa lagwa arombire kura miaka 5 na ntathurwa Kataya atangacire ni atuika senator mieri itigarite 5 kana 6 ile atangacire ni agutangacire kuthura senator na mwananchi magwa matithura lagwa mathura Kataya atangacite mieri 6 muntu etagwa Kabiribiri achire ntuko ikethira na inirie Susan wanati Susan ya mutigire na ngirida ithatu kugwa ntu ni marombe kura tene ni mathiuruke ni mamenyeke na kuga muntu ra kuromba kura tene tikuga akathurwa kugwa ntikuona kwina thina nweriku buranka aromba muntu wothe muthure nigwe na MC mujumbe kana muntu wothe anti barutira antu wera nonto twina wera mbingi muno ugathara kanitha ino na tithara kanithi gunka kwina wera mbingi muno chema barabara chema sibitari chia ndoje nambi so antu muntu wora muthure atuike basic make sure kwamba antu bara wanda werire antu baku kwa baruthire turakaira siasa is too early for now gitini gikuromba muno ni mbigwe kuri marungamire ngavana tene wachutho karigwa atiri bai turathurirwe mweri muthiru ko mararikirie wira mana rungama uyu nau kiria gitigele ni kona kithiro atongere baba kaunti ya Tharaka Nithi bakendelea kumatia siasa jia mwaka wa 2027 kana bakethiro bagikiriria na kurutira antu wira kuma muji munene wa Nairobi Mbita Anthony Rangi wa Kathenya.